urukundo rugo kuvuga ntacyo rumaze ufate experience uzoreba abana wagiye ku isoko n'ahandi wazindutse uragarutse umwana mbere ko kuyambira kuramutsa kurumva areba ico wazanye urabyumva rero ni ukuvuga ngo kijyuze umuha nica akunda kurenza wewe kandi waramubyaye ubundi umwana ntiyakagombye kugukundira turiyuzana yakagombye kugukunda kuko uri umubyeyi wiwe wamubyaye ni nayo mpano ikomeye iruta izindi y'ubuzima ariko iba nkaho isanzwe urabyumva ariko umwana buriya kumubyara ntacu uzumugirira ntacu umukorera ni nkaho yavuga kutamukunda. Hello family, amakuru mufite mumeze gute? Turabasuhuje cyane aho muherereye tubifuriza ibihe byiza. Imana ikomeze ibiteho, Imana ikomeze ibiyereke abari mu buzima bubi bafite ibibazo by'indwara, ibibazo by'ubukene, ibibazo byo gupfusha, ibibazo bibugarije. Imana ibatabare, Imana ibasure, Imana ibarengere, Imana ibagiriye neza. Imana ni umugenga w'ibihe, ibahindurira ibihe ibyoroshe, ibyari bikomeye ibihindure kuba ibyoroshe. Abari guca mu buzima bwiza nabo turabifuriza kugira ngo bukomeze bugende neza, bukomeze bube ubuzima bwiza, bukomeze burusheho kuba bwiza, mutere imbere mu buryo bwose. Ico nico twifuriza abakunzi bacu abadukurikiranye. Imana ibampera umugisha mwinshi. Hanyuma ndabashimira cyane ku nkunga yanyu mukomeje kutugaragariza, abakomeje gukora subscribe turabashimira cyane. Imana ikomeze ibaduhera umugisha mwinshi mwinshi mwinshi, abaturebera baradushigikiye muhabwe umugisha. Dusaba n'abatarabikora ngo mubikore kugira ngo tugire bidutere umwete wo gukomeza kubashakira ibiganiro byiza by'ubwenge byubaka muri ubu buzima turimo. Rero ndabiyegereje cyane kugira ngo tubane muri iki kiganiro ciza mucitege ni ciza cyane. Dufite umutumirwa wacu duhorana hano dukunda kuko aza duha ibintu byiza by'ubwenge. Niyo mpamvu buri gihe tuba turi kumwe, niyo mpamvu buri gihe hora muzana kugira ngo n'ubundi akomeze adufashe, atwigishe, aduha amasomo meza. Rero tubane muri iki kiganiro. Ndakwakiriye cyane mutumirwa wacu. Murakoze cyane munyamakuru kuduha ikaze. Yego, namwe turabibashimira. Merewe neza? Ni amahoro, turashima Imana. Imana ishimwe cyane ko mumerewe neza. Ikindi tubashimira cyane yuko mukomeje kutuba hafi no kutwitaba mudacogora. Imana yo mu ijuru ibaduhera umugisha. Karibu mubashe kuramutsa abakunzi bacu. Shalom ku bakunzi ba channel ya Espace Bar Official. Turabaramukije kandi turabifuriza amahoro y'Imana mu banyu mu byanyu. Mukomeze mubona ukuboko kw'Imana kandi mukomeze mukurikirane icana. Bisabwa ko mukora mu gushigikira nabyo mubikora. Imana ibahezagira. Urakoze cyane. Imana ikuduhera umugisha mwinshi kandi no kwifuriza abakunzi banje byiza. Urakoze cyane. Hanyuma uyu munsi hari topic nifuza ko tuganiraho. Topic nziza cyane ivuga ngo kugira neza. Kugira neza, gukora ibyiza, kugaragaza ineza. Ubundi kugira neza ni iki? Kugira neza ni gute? Ni iki kugira neza? Karibu. Murakoze cyane. Reka tuze kuganira, twinjire muri icyo kiganiro. Kugira neza ubundi ni urukundo tuba dushize mu bikorwa. Ni urukundo tuba dushize mu bikorwa. Mbese ufite urukundo muri wowe, urushize muri pratique. Nimba ufite urukundo ukunda umuntu, umukoreye ikintu cyiza, niko kugira neza. Kugira neza ni urukundo en action.
apana rw'amajambo. Urukundo si amajambo. umuntu ntakagomba kugora ngo ndagukunda ariko se muri uko kugukunda yaguhaye iki? Nimukunda abantu muza mubaza gift kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iyo dukunda rero ntabwo bigomba kuba gusa ku muntu. Gukunda ni ugukora. Iyo ukunda umuntu kandi simvuze ngo nta n'uwo tugomba kwanga, dukunda abantu bose kandi uko tubishoboye tubagirire neza. Urukundo tuza dukunda abantu ntiriwe gusa ubwo kuvuga ngo nkunda umuntu ibiki bene ibyo. Nimba kujya ukunda gerageza ube pratique, uve muri teori. Hari igihe wakunda umuntu wenda ukabona umuntu afite ubushobozi kukurusha wowe ntacyo muha kuko afite byinshi bigatuma wa muntu acika intege avuga ngo ntacyo namuha reka nkomeze mukunde. Icyo turacumvikanaho ko gishoboka. Ifa kumenya d'abord la motivation y'icyatumye ukunda wa muntu, nimba ari urukundo rwa vrai cyangwa nimba ari ibintu wakunze. Urabyumva? Hariho urwa vrai n'urwa faux. Inkundo zose ntabwo ari ziva ku Mana, ariko urukundo tuhaye tuvuga rugira neza ni urukundo ruva ku Mana. Reka tuze gusoma hano muri Matayo 9:36. Haravuga ngo Matthieu chapitre 9 verset 36. Voyant les fous, Jésus eut compassion d'eux parce qu'ils étaient fatigués, abattus comme des brebis qui n'ont pas de berger. Dusomere mu kindi kivugo. Reka turebe Bibiliya ijambo ry'Imana. Iri ijambo ry'Imana. Icyenda kuri 36. Matayo. 9:36. Abonye iyo mbaga y'abantu abagirira impuhwe kuko bashobewe kandi bananiwe, bameze nk'intama zitagira umushumba. Amen. Ni ukuvuga hari n'amakuru ku 14 no mu Matayo igice cya 14 n'umurongo wa 14. Uhasomya haza havuga ni wa munsi Yesu ahaza 5,000 bataraharuye abagore ngira n'abana. Ngo bwije abigishwa ngo baramubwira ngo sezerera abantu batahe. Babonaga ko bwije bataja kubona icyo babagaburira. Yesu arababwira ngo ahubwo ni mubicaze mu bagaburire. Urumva umutima w'impuhwe Yesu yari afiteho urukundo. Yesu ngo atekereza ko baje bava kure, ngo abona ngo nibasubirayo ko baza kugwa mu nzira ngo kubera umwuma. Yesu aravuga ngo ni mubicaze mu bagaburire. Ni ukuvuga iki? Buriya icyo wari uvuze cy'urukundo, umuntu yotanga adafite urukundo, ariko ntawuzi ukunda adatanga. Kandi kugira ngo wereke umuntu naho yaba akurusha ikintu gikomeye, buriya kumwereka igikorwa cy'urukundo ntibisaba kumuha menshi, iwe aranayafite, ariko kandi hari igikorwa wakora kikagaragaza ko mu by'ukuri urukundo rwawe warushize nacyo. Umugabo umwe quelque part baza babivuga
wumva ukuntu biza bimera iyo dukoze ibintu byose tubikoranye wa mutima w'impuhwe wa mutima w'urukundo kujya bibiri ivuga ngo mugire wa mutima wari muri Yesu Kristo umutima w'urukundo w'impuhwe wo guca bugufi wo kubabarana n'abababaye. Yesu yasangaga abari impumyi agakiza, abagwaye ibimuga agakiza, urabyumva, abatabona ibintu byose, abo ngabo uwo niwo mutima yari afite w'impuhwe. Iyo ukoze igikorwa cy'urukundo kivuye ku mutima, reka nguhe urugero, nigeze nzumva ariko nimba ari ukuri, ariko je pense ko niko byabaye. Umugabo umwe ngo bateranye mu ikanisa yari afite inkima, ngo arangize yumva umutima umuhatiye kwitanga mu itorero, kwihimana yankima. Warangiza arahaguruka aravuga ngo tanzi inka nihaye Imana. Abandi bari bamuzi ko ari umukene, hamahaguruka abandi bagabo 4 baravuga ati uyu mugabo atanze nk'imwe yari ayifite ari yonyine namara arabaha guta umuryango. Ikintu twakoze kitavize izindi nyungu, imitima yacu ciye bugufi ari ukugira neza, tuzi uburi cutanga. Yego, aho hari abagabo b'abatunzi ariko ntibari batanze, ariko iyo yumva ko inkimwe afite kubera ko Imana yari ayikunze kurenza umuryango, iyo nka yari y'umuryango, ariko yumva ko agomba kuyiha Imana. Mungu si muzalimi, Imana si umuhemu, ni ukuri kose. Ntawayikoreye ngo ayikorere mu gikorwa cy'urukundo ngo narangiza azamara amarera ko Imana, tibishoboka. Ngo arangiza abagabo 4 baravuga ati, umugabo umwe arahaguruka ati utanze inkimwe wari uyifite ndayiguhaye, uwundi nawe ati naje. Abagabo 4 atahana zine. Yaragize neza muri imwe. Uwo ni umugabo wari watahuye atangisha umutima wose ukunze Imana. Ngo buce amakuru gararandagatana ati noneho hariya muzi byabaye. Umugabo umwe yatanze inka mu ikanisa yari afite yonyine, hamahaguruka abandi 4 bamugabira inka agira zine. Undi munebwe nawe udafite umutima w'urukundo, ariko witekereza we ku nyungu ziwe, yumviwe ko ari business. Urumva ko ibintu biza bimera. Hari igihe abantu babona abandi nawe ari umukene, yari umukene nawe afite inkimwe, iwe yamavuga ati reka nanje nzogende nitange, wenda hari abandi bazagira amarangamutima bakangaruye za nka za izo zine nka kuriye. Nawe mu ikanisa babarakubise mu gisirimba, nawe ati mube nkabahagarika mbabwire ati nanje ntanze inka, kandi ni nakoga iwe ayigereka niko nari nifite yonyine ariko ndayitanze. Abantu bakoma amashati, Imana ikugasanira urakoze. Ategereza ko hari undi uvuga arahebuwe. Ngo basohoke mu ikanisa, umugabo ikibaridi ntikiramufata, wa undi watanze kubera inyungu ziwe ukeneye kugusubizwa. Nta mutima w'urukundo yari afite. Nakubwiye ngo umuntu ashobora gutanga nta rukundo, ariko ntawuzi ukunda adatanga. Iyo ni principe. Iyo ukunda uzutanga, ariko hari n'abatanga batafite urukundo. Uwo mugabo ntabwo yari yatanze kubw'urukundo akunda Imana, ahubwo niwe wirebaga. Yari yumvishije nimba umuntu yotanga inkimwe bakamugabira zine, none ngo asohoka abantu bamubonana ikibaridi cyane, bamwe ati si kudakeye byagenze. Ati reka nje nta makuru nyagiwe hano haruguru. Unyagiwe hano haruguru ni iki kikunyaza? Ati hariya mu ikanisa riranyaza. Ikanisa rizari nyagana. Ati nari mfite inkimwe ndayitanga none barayitwaye. Hawuzusubiza. Urumva rero nicyo cyico wari uvuze ngo se ushobora kuba ufite urukundo ngo ari kumuntu akurusha ibintu. Tiwabura n'akagifti gatoya. Ni veri y'amazi ivuye ku rukundo. Ivuze ikivuze ku Mana, kandi uzayisarura. Imana ntabwo ireba, nta bintu byinshi twaha Imana. Imana Bibiliya ivuga ngo ifeza n'izahabu ngo ndetse n'inka z'ibirarashamba ngo ni ibyayo. Ntacyo twaha Imana ko nta n'ikiguzi, ariko Imana gusa irareba ikavuga ngo uzorebe. Umwana hari igihe umuha ikintu warangiza ukamusaba ariho kimuhaye akakikwima kandi ari umuhaye. Buriya Imana nawe niko izitureba, izireba ibintu yaduhaye, ariko nayo ikatubwira nka kujya ku mubyeyi agomba
kuba yaha umwana umuneke ini banane miri yarangiza amubwira ngo mpeza wa mwana akamwima kandi ari wimuhaye. Rero imana nta nicyo tugomba kuyima n'abantu n'ibiki. Imana rero kugira ngo tuyigirire neza tidushakamo ibintu byinshi irabifite. Wibuke ko Yesu yigeze avuga abantu batanze amaturo, areba umugore umwe watuye isenke ya zitanu, kuko niyo yari afite yonyine, aravuga ngo uyu niwe watanze ituro riri hejuru y'abandi bose. Buriya rero urukundo rwacu rugaragarira mu bikorwa, ntabwo ari mu majambo. Kugira neza rero ni urukundo en action, ni ukurukura mu majambo noneho tukarushira mu buryo buri pratique. Mbese uko numvishije kugira neza ni urukundo rufite ibikorwa. Yego. Ariko mu gihe ugize urukundo rudafite ibikorwa tuhabwira neza cyane gose. Ese ubundi nyine umuntu ntiyogira urukundo ngo ntagire ibikorwa nyine biherekeza rwa rukundo, ntabwo ruba ruhari. Ntiwokunda umuntu ngo ntugire icyo umumarira ariko umukunda. Iyo ukunze umuntu uzugira icyo umumarira. Reka nkubwire, Dawudi na Yonatani mwene Sawuli, kubera ngo bakundana bari inshuti, ni ukuvuga ngo rwa rukundo rwa Yonatani rwazaga ruburira Dawudi, umuhungu wa Sawuli wagombaga kuba ari we wifuza ko ise kucyo yari akeneye cyo kwica Dawudi. Ariko kuko yari amukunze akaba ari umuha amakuru akavuga ati papa yaguteze ahangaha ntuhaje. Ubwo ni urukundo. Ngiki gikorwa cy'urukundo. Niko kugira neza. Ko niko kugira neza rero. Kubera ko bakundanye rero agomba kumugirira neza. Agomba gukora igikorwa gituma atabona aho wa muntu yabaho nabi, atabona aho wa muntu yakwishwa. Wabwira umuntu ngo uramukunda ufite ibintu, wabuze ikintu na kimwe wewe mu bintu tunze byose, wabuze ikintu kimwe wokora. Rero ni ukuvuga ngo urukundo ni teori, ariko urukundo ni pratique. Si amajambo ngo ndagukunda. Urabyumva? Ubundi ntuhayibona ibintu byinshi abana dufite mu ngo biki bituma badukunda. Si uko tubabwira ko tubakunda, ahubwo nibyo tuza tubakorera. Ni ukugira neza tubagirira neza. Gituma abana bakunda ababyeyi ntabwo ari amajambo ndagukunda kujya mu bashekerera. Bijya ni byiza nabyo si bibi, kuko bihera mu majambo. D'abord binyura muri teori, ariko urukundo nyago ni pratique. Umwana uzorebe, umwana aza akunda ibikorwa kurenza umubyeyi wamubyaye. Umwana akunda ibikorwa kurenza umubyeyi. Nshatse kukubwira ko pratique urukundo rugo kuvuga ntacyo rumaze. Ufate experience, uzorebe abana wagiye ku isoko n'ahandi wazindutse uragarutse. Umwana mbere ko kuyambira kuramutse, kurumva areba icyo wazanye. Urabyumva rero? Ni ukuvuga ngo kijya umuha nicyo akunda kurenza wewe kandi waramubyaye. Ubundi umwana ntiyakagombye kugukundira turiyuzana, yakagombye kugukunda kuko uri umubyeyi wiwe wamubyaye. Ni nayo mpano ikomeye iruta izindi y'ubuzima. Ariko iba nkaho isanzwe. Urabyumva? Ariko umwana buriya kumubyara ntacyo uzumugirira, ntacyo umukorera, ni nkaho yavuga ko utamukunda. Ariko umwana igituma yemera kumukunda n'ibya bikorwa umukorera. Rero mu rukundo ni ukugira neza. Kugira neza ni urukundo tuba dushize muri pratique. Yego. Ni ukuvuga ngo nje definition mpaye kugira neza ni urukundo rufite ibikorwa. Urukundo rufite ibikorwa, imirimo. Urukundo rufite imirimo. No muri Yakobo haravuga ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Kugira neza nako ni urukundo rufite imirimo. Yego. Ni ukuvuga ngo nimba hariho urukundo rudafite imirimo ntiruharugira neza. Ubwo ruraho rurapfuye. Ntabwo ikintu cyacu cyose kigomba kuba gifite ubuzima. Kugira ngo urukundo rugaragare ko ruriho nuko rugira neza. Urukundo rurihangana, rugira neza, rugira gute bikibe nibyo nibiriye. Ese ubundi nyine akamaro ko kugira neza ni akahe? Akamaro ko kugira neza
ni ukugira neza nyine kubwire ngo ni gute kugira neza ufite ni ukuvuga iki iyo ugize neza iyo ukoze neza hari ibintu ubu ubuhaye kubaho kubera ko wagize neza tuvuze Dawudi ukuntu yagiriye neza Yonatani ukuntu yagiriye neza Dawudi kubera ko bari bakundana akamubwira biriya igihe cyarashitse ari Sawuli arapfa ari Yonatani arapfa hakaba ari umwana wa Yonatani bahunga watibutse ahita bikimugararema wari utuye kure Irodebari wumvega kugira neza iyo ugize neza ni limikashi iyo ugize neza ni banki iyo ugize neza ni epargne itazirangira ibindi bintu byose aho twinvestisa iyo tutayinvestishije mu bintu by'urukundo banki ishobora guhomberamo amafaranga inzu ishobora guhiramo amafaranga ibintu byinshi ko birahomba biri uhabona biri hariya ziriya ntambara zihaye zirasa biriya bikorwa ko harahomba miliyoni y'amafaranga ariko iyo wagize neza ni umurimo utazurumba ni konte uba ushiriyeho urubyaro rwawe abariho n'abatarabaho niyo epargne a long terme y'iteka ryose iyo wagize neza ineza rero iyo tuyigize ni umurima tuba dutera utazuhura n'izuba ngo riwubane byinshi wume utazuhura n'imvura ijya yibiza ngo irandure nta kintu na kimwe ikintu cyonyine umuntu agomba gukora akagisarura iwe ubwe abana be abuzukuru n'abandi ni neza niyo akawunti aho ushaka kubitsa tureke kubitsa muri banki tubitse ku bantu kandi kubitsa ku bantu ni ukugira neza tugire neza abantu iyo tugiriye neza abantu Dawudi yaravuze aravuga ngo nari umusore ngo ariko ubu noneho ndashaje ngo sinigeze mbona umukiranutsi ariko cyangwa urubyaro rw'iwe urusabiriza ineza ya Yonatani yagaragaye kuri Mefibosheti mukuru Irodebari asubizwa imisozi y'inyarurembo ya sekuru Sawuli nuko uriya mugabo yari yaragize neza nuko Yonatani yari yaragize neza iyo nawe atagira neza ahari hari n'igihe bari guhiga n'umwe wasigaye bakica ariko Dawudi ageze ku ngoma Imana imushikijeho yarabaje ngo se hari umuntu igisigarira cyo kwa Sawuli wowe ukibaho umwe mwomenya muri iki gihugu nzomugiriye neza kubw'ineza Yonatani rero iyo dukoze neza tuba turimo dusevinga kubw'abana bacu kubw'abuzukuru bacu kubw'abantu bose dukomoka ariko kandi tuba tugira nabi nabyo ko turasevinga ibindi bazasarura rero ineza ni ikintu cy'ingenzi ntagisa no kugira neza urakoze cyane hanyuma hariho diferanse entre y'ineza no kugira neza no kugwa neza kuko ibyo bintu birumvikana ko birasa ariko se hariho diferanse ihari hari itandukaniro ry'ineza kugira neza no kugwa neza birasa ariko kandi ushobora kubitandukanya ni ukuvuga ngo tuvuze ineza uyu muntu agira ineza ni umutima mwiza ku bandi w'impuhwe w'urukundo urabyumva uko niko kugira neza ubugwaneza rero ni uko utareba inyungu zawe kurumva ufite wa mutima mwiza wicisha bugufi ariko utita ku nyungu zawe ureba n'iz'abandi urabyumva kumva ko utojya ngo wima abandi baburaye rero uku kugira neza iko kurangoroba bino bibiri ni ukuvuga ngo iyo bavuze ngo kugira neza harimo ineza harimo noneho no gushira bwa bugwaneza bwawe en pratique kurabyumva ni ukuvuga ngo kugira neza harimo ineza n'ubugwaneza noneho nibyo bigize kugira neza ibyo bibiri nibyo bigize kugira neza ineza n'ubugwaneza ni pratique yo kugira neza ni ukuvuga ngo bafusanye neza
ukazana no kugira neza ukabihuza byarangiza bikavamo ubugwaneza. Navuze ngo ineza ubugwaneza ububizanye noneho ukagira pratique yabyo niko kugira neza. Nuko nguko niko bimeze. None se ni izihe nyungu ku muntu wagize neza, ku muntu wagize neza, wagize kwa kugira neza, ni izihe nyungu kutuzanira iyo tugira neza? Tubona iki? Nibijya twavuze. Cyambere twavuze ko tuba turimo dusevinga. Abantu iyo bakora bafite amafaranga baza bavuga ngo ko ndakora none ariko ejo hari igenzo ndahari, ngomba kwiteganyiriza. Kurumva kuba zankomokaho kaba narabasigiye ibizababesha. Nzokura ngeraho nja ninjira muri retraite ntabwe pension, bijya nakoze na savings bizantunge. Urabyumva rero? Ariko ibyo bishobora gushira, bishobora no guhomba. Ariko bitazoshira n'ibyo washize ku bandi, ni neza wagiriye abandi. Kugira neza kwawe nimba ukugize inyungu ya mbere ufite kura saving ejo hawe, future yawe iriyasire kubera kuri kugira neza. Urubyaro rwawe ruriyasire. Tubifitemo de benediction et de benediction. Imana iziza bya bindi dukora natwe ikabitwitura mu nzira zayo. Ifite inzira nyinshi inyuramo zo kutugirira neza. Rero iyo twagize neza inyungu turayibona, turiho ndetse no mu gihe tutariho. Ku bantu bacu bose bazodukomokaho bazakomeza basarura. Ni umurima uzera uba uri guhinga, ukazera ukabamo imbuto zitazushira. Mwebwe musigara mubayeho gusa musarura mujya, ariko bidafite kuzageraho bigarukira. Bitavuga ngo iyi ni sezo A ku bahinzi, B bagomba guhingamo ikindi gihe ntibahinge. Ni umurima muba muhinze kandi uzera utazorumba kandi muzasarura eternellement. Urakoze cyane. Hanyuma ikibazo numva ko nakubaza cyanyuma, kugira neza wenda hariho no kugira nabi. None se bajya batugiriye nabi tugomba kubagirira neza cyane? Ni gute twabagirira neza baratugiriye nabi? Buriya waduhaye example ya Jonathan na David. Urabona ko bari inshuti, kandi nyine Jonathan yagiriye neza David kubera ko bari inshuti. Ntiyamugiriye neza kubera ko ari umwana, bari abanzi. None niki dushoboza kugira ngo tugire neza abanzi bacu? Noneho Bibiliya uko ivuga biravuga ngo nimba dukunda badukunda. Iyo ni principe y'isi. Nimba tugirira neza abatugirira neza, iyo ni principe y'abisi. N'abapagani bazabikora. Ariko twebwega odera yicu abakristo, turi abakristo. Ariko n'abatari abakristo, ubundi gukosora umuntu wakugiriye nabi suko nawe ukora ikosa yagukoreye, suko umusubiza icyo yagukoreye, ahubwo nuko umukorera icyiza noneho yabona ataramerita. Umuntu yari azi ko yakugiriye nabi kubera ari akurusha ubushobozi, kubera ari muri position de pouvoir, ashobora kuba agufiteho kukwica no kukukiza. Noneho wewe wahagera iwakiyumvisa ko ugiye kumwitura ikibi. Kurumva? Icyo gihe iyo umwituye icyiza, icyo ni ikintu gikomeye. Ariko iyo ukoze ikosa nk'iryo yakoze, nabaye mubi, ubaye mubi murangana, ndamwiza ubaye. Yesu ntabwo yaje kuducungura kuko twari beza. Yesu ntiyaje gupfira abakiranutsi. Twebwe tuzi ko twitangira beza, ariko aba bitagomba kubitangira. Ariko igikomeye nimba rerema twaremeye Imana, tukemera Yesu Kristo, tukabona ni gute wanga kubabarira nawe warababarira. Kandi za mbabazi warazihawe for free. Ntacyo nta deni twari dufite w'icyaha cy'inkomoko kidukurikira karande, kubera ko umuntu wa mbere wabayeho yaracumuye. Twese bitugiraho ingaruka.
imana nayo irasubira iraza kandi iravuga ngo ngiye kubababarira ntimwasabye imbabazi. Yesu abo yari ko akiza bajya bose babandi bajyaza agakiza nibo bari ko bavuga ngo asurubiwe n'abambwe. Rero gukosora ikosa ntabwo tugomba gukora yandi, twebwe tugomba kurenga ibyo abantu badukoreye. Abadukoreye neza tubagirire neza, ariko nidushika noneho ku badukoreye nabi turushijeho gukora neza. Ibyo ni isomo, ni nko kuvuga ngo kiriya kintu iyo dushaka ko abantu bahinduka si uko tugomba kubitura ibibi badukoreye, ahubwo twebwe nuko tubakorera ibyiza aho batadukoreye. Mbese nimba dushaka ko abantu bakora neza bari basanzwe bakora nabi, dukore tubereke neza, tubakorere ibyiza badukoreye nabi bitume nabo bahinduka bakore bya nabi, ariko twebwe tubitura neza. Kuko nitugirira neza batugirira neza, nidukunda abadukunda tukanga abatwanga, dutandukaniye hehe n'abisi. Ariko twebwe imbabazi twaronse tuzi ko zavuye ku Mana, titwara abantu beza wotumye Imana itugendera ku musaraba ngo utange umwana wayo w'ikinege. Ariko Imana nimba yarakoze kiriya, kandi natwe tukavuga ko turi abana b'Imana, tugomba kuba dukora iby'Imana dushaka. Ntabwo Imana dushaka nunagirira neza umuntu kubera ari mwene wanyu, nufasha mwene wanyu, nufasha murumuna wawe, yego nabyo ni byiza ko hari abatabikora, ariko turenge ibyo, turenge gufasha bene wacu, turenge gufasha abadufashije, dufashe abataradufashije, tugirire neza abataratugiriye neza. Tuzoba turimo tw'impakitinga isi. Abagabo benshi ubona bakomeye bakoze ibintu by'ubutwari ni abantu bahuye n'itotezo bagirirwa nabi, ariko ngo bagere ku butegetsi. Ba Nelson Mandela niwumva bafunzwe imyaka 26, ariko bashitse bageze ku butegetsi bajya babagiriye nabi barababarira. Ni monima. Iyo dukora ibyo ngibyo rero tuba dukoze ibintu bene ibi ngibi bimeze gute. Ariko nimba dukora tugakorera beza, ntaho dutandukaniye n'ababi. Ababi nabo niko babayeho, bafite nabo dezami, bagomba kwiturana ibyiza bakoranira. Ariko twe ntabwo ari ibyo tugomba gukora, twebwe tugomba kuja hejuru yabo. Ni nabwo bukristo, ni ukurenga abantu batugirira nabi, twebwe natwe dufite kubitura inabi, ariko ntaba ariyo tubitura, tukabereye imbuto nziza. Ibyo nibyo bihindura isi, nibyo biimpakitinga isi. Umuntu yarazi ko afite icyaha wenyine yiyagiriza, akaba amenya ngo pene yaje kubera nakoze iki kintu kibi, ni iyi ngiyi. Ariko noneho ukamusapurayizinga mu buryo bwiza, ukamubwira ngo ndakubabariye, kuko natwe Imana aratubabariye. Uranga gutanga imbabazi gute nawe wari umunyabyaha ukababarirwa? Ngo yaje gushaka icyari cyarazimiye. Ntabwo Yesu yazanywe n'abantu beza, yazanywe n'ababi, abagome. Urabyumva rero? Kandi no muri bajya yakijije, ino pa eterekonesa ntibamugiriye neza. Wibuke Baraba ariko nani Pilato ariko avuga ati hagati ya Baraba na Yesu babohorere. Yesu yari yarakoze ibintu bibi ku buryo haburaga abantu bavuga ati dukeneye ko ubohora uyu nguyu. Urabyumva? Ariko bavuze biriya, uretse ko n'amaraso ya Baraba ntacyo yari kudufasha. Hagombaga kuza amaraso y'umwana w'intama w'Imana utaramenye icyaha, akaba ari gutubabarira. Baraba amaraso y'intama niyo bari kumufungura nyine, gucungurwa kwacu ni nkaho kwabaga guhekera. No kuvuga ngo na Baraba nawe yarakereye gucungurwa, nawe yagombaga gucungurwa. Nibo Yesu nibo bamubohoye. Ari amaraso ya Yesu ameneke kubw'abanyabyaha, na Baraba yikompure. Kurumva rero nico gituma kugirira neza abantu batugirira nabi ni isomo rinini tuba dutanze rihindura isi. Ariko nimba ibintu byacu byoba ni nk'ijya je ya ping pong yo gukwegana ibintu, umwe akwega yiroza undi asubiza bene ibyo. Ariko nidukora ibintu biri inverse n'iby'abandi, bakunde bamenye ko dufite urukundo, dufite Imana muri twebwe. Uwakugiriye nabi wowe ntumugirira nabi.
isi nimba ishobora kuba ari uko imeze twaba tuko tugana he abakora ibibi barahari ariko tubagaruza ibikorwa byiza by'urukundo abatugiriye nabi twebwe tubagiriye neza dusabira abanzi bacu c'est que la Bible dit yego kunda abanzi bacu tunabasabira ndetse hari umurinzi wabivuze ngo ombe adui yako aishi siku nyingi unapobarikiwa ajioneye kwa macho kuko mu bigomba gutuma bemera ko dufite Imana nuko ibihe biba abantu bo dushiramo tugomba kubivamo bahari bakabibona bakemera ko dufite Imana bagakizwa. Urakoze cyane turagushimiye kubera ko kino kiganiro kizakurikiranwa n'abantu benshi harimo beza hariho n'abari gukora ibikorwa bibi abo ngabo wabagenereye iyihe message umuntu wawe ukora nabi wawugirane n'aba bandi? Imana yabwiye Kayini ngo nukora ibyiza guzemerwa ina jamais été tard pour me agir ntihararenga turakereza kugira neza peu importe urwego rw'ubugizi bwa nabi wariho wibuka umusamariya yahuye na Yesu hariya kwiriwe Yesu yamusabye amazi ariko umugore wari wuzuye amacakubiri umugore watwaraga abagabo b'abandi Yesu aravuze ngo paka amazi usanze umuntu ukaravoma ari ku ruzi urambwiye ngo mpaka amazi wowe warangiza ukamusubiza ngo duhuriye hehe twe namwe urumva bene ibyo ariko bakomeje kuvugana ngo yumva ahuye n'umuyuda udasanzwe kwifata ngo biramugora aragenda aja kwamamaza azenguruka umudugudu ariruka aravuga ngo nimuze mpuye na Mesiya nimundeke ndirimbe kuko nahuye na Mesiya ntabwo urageraho imbabazi z'Imana zitagera kandi Imana tifite un amour inconditionnel nta condition ihari isifi gusa kuhinduka hinduka uyu munsi ibyawe birahinduka bisha urabubabariwe wa musamariya yarababariwe avuga amakuru yari afite ubwigunge yavomaga saa sita kugira ngo adahuriyeho n'abandi badamu kuko yabaga bayatwaye abagabo ariko uwo munsi nawe yarahindutse rero nta deadline ihari yo kugira ngo ukore Yesu ataragaruka kuba uyu munsi ataragaruka nta deadline iriho yo gukora ibyiza urabona abantu baza bavuga ibyinshi niko bibayeho ngo hariho appel d'offre ariko izaba expose itariki niyo uzana dosiye imeze gute cyangwa ukaza uri umu expert iyo ushitse jya deadline yarangiye igihe date limite yarangiye ni ukuvuga ko icyo gihe ibyawe nta gaciro ku Mana nta deadline imbabazi z'Imana zifite ntabwo zaba expire nta imbabazi zitagera izo mbabazi z'Imana ziracyahari ku mugomo umeze gute zimugera ku mugomo umeze gute ku gihe abumazemo byose kumwicanyi kurumva rero kumwibyi nta imbabazi zitogera ku bantu umuntu ashobora kukubabarira none ejo wasubira kugaruka kakubabarira rya gatatu kabati mon ami ti ya exagere nta mbabazi nzosubira kuguha ariko ku Mana sibyo na Yesu abigishwa baramuhajitse umuntu ababarire kangahe aravuga ngo 7 kugwiza n'inshuro nimba ari 70 ari byo mubabari ni umubari muremure yarashatse kubabwira ko nta limite yo kubabarira rero nta retari rimwe yo kugira ngo umuntu akore neza ntiharatambuka kandi imbabazi z'Imana ziracahari amaraso ngo ya Yesu ntazigira ashira imbaraga zambaraga kugera yarameze hariya ku musaraba zambaraga zo gukiza ibyaha zo gukiza bicanyi n'abandi n'ubu niko kimeze isifi ko gusa wowe uhindura icyerekezo cyawe wari urimo ugahinduka Imana ikakubabarira ugahinduka umwana wayo ukajwira ukaba mu buzima bwiza nk'ubw'abandi barimo rero nta deadline. Urakoze cyane turagushimiye bisobanuye neza no kuvuga ngo n'abaha bakora ibikorwa bibi muhinduke mubireke mukore ibyiza mugire neza kugira neza kw'Imana kubabeho kabisa ari byo mukora ari byo mwifuriza abandi. Rero turagushimiye cyane ku kiganiro duhaye turabashimiye namwe twabanye muri iki kiganiro
imana yo mu ijuru ibampere umugisha murakoze cyane naho ubutaha